Poilan darasana hambai sini school PMC Bharat Chodar English Medium Higher Secondary School teacher belai no kom tei obisingo sini teacher onek jon botlang jaka transfer tei sini Kokborok by education teacher sini Gopan sir bono transfer tlang nai tongo hinke chung bono tor hol mangwlak kam ni baga hinke Kokborok by education teacher khanai khorong ni sini sit sini 12 jaga jotai khorong ni teacher ga khorsa thaka tei khorsa to boto kabar khai mangwlak hinke apni baga ni osaka bottei local chung bono nango chung bono rohore maya transfer no aro kam su to bero ko teacher aro teacher semne to 7-8 jona ngano students aro student 500 plus na students ko bang ma bhai ko no phuru to am notai ko teachers bo thangai dongo sekango khoroksa khorongni tonga bo thanga am dikino ngai ko je khoroksa khorong chate tongmani bo amno tlangna hanai dong ngai jonga bo hormaya eko local school ba teitamsa am tin nong chnaita nong teacher no bo da tlangna hanai sini teachers no emne bo jaga thana mani mo boy school tlangna nai jonga bo ka jaga saime ko miano khana bo sumbo miya khana ko ka sumbo no rohore maya nong aro ta so students ko ma ko teacher na so kom ni nong ni class of jora mota khlaima adar amono hangke eko teitam khaina ba baksa eko school ni discipline mote chole ma yango tawon ni high school boya hangke osaka teacher je to kom to mani amono ma dekhe tlangna ne mai hangkai nong aro headmaster tongo nong class ni ang 12 an bumung boyar do gorma tabusu sa naro bakhe malai phaya ko ke bofana tabusu jara naro samno na sini to sungdi no nasib tongo district officer no bo jodino headmaster thangai tongo jodino dio5 safa kan kai bono rohli angkai chungja khalnai ge tabu jodi dio5 bo abo tu nai te sono sabta kaisar jora mar na hai re amsu kayam blagara abu mani ko man liya tini bising solution sunari kan kai chungja karman hambai sirmo PMC Bharat Chodar English Medium Higher Secondary School